Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Sambutlah aku, si Sheriff baru. Well played. Request backup! Hei, bungkusin cemilan buat di jalan ya. Dame. Nggak bisa diselesaikan baik-baik. Oke. Launch attack! Angkat tangan. Launch attack! First blood. Good game. Maklumin dong, Sheriff baru juga butuh adaptasi. The enemy has slain the turtle. Mau lihat barang keren? Laser api! You have slain an enemy. Launch attack! Attack! Launch attack! Enemy missing. Slain an enemy. Aku udah nggak bernyawa ya. Laser api! Dame. Launch attack! Monster kill. Tembakkan peluru emas! Tidak ada yang boleh merampas kesejahteraan para Our penduduk turret game. has been destroyed. Jangan remehkan aku. Initiate retreat. Ult is not ready. Maklumin dong, Sheriff baru juga butuh adaptasi. Three. Dame. Double kill. Your team destroyed an ally. Double kill. Berhenti perampok orang lagi, ya. Harus laser api. Dame. Tembakkan peluru emas. Good game. Hai, apa kabar? Rekam jejakmu berakhir sampai di sini. Kill. Double kill. Ingat tidak ya? Sheriff Dame. yang menangkapmu ini namanya Layla. Well played. Ult is ready. Maklumin dong, Sheriff baru juga buta saya. Slain an enemy. Dame. Kemana lagi, sobat? Request backup. Double kill. Initiate retreat. Enemy missing. Wait. Kata ayah, suaraku nggak cukup buat menegakkan keadilan. Makanya, aku bawa senapan. Dame. Ult is ready. Tembakkan peluru emas cahaya, musnah. Launch Peluruku ini attack. adalah alat penegak keadilan. Mega kill. Slain an enemy. Dame. Destroy the turret. Initiate retreat.
me.